raporo ya Human Rights Watch ikomeje kuvugisha abatari bake yaba mu gihugu cy'u Rwanda, muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse no hanze. Iyi raporo ikaba ishinja ingabo z'u Rwanda RDF ndetse na M23 ibyaha byinshi bigiye bitandukanye. Ni raporo rero yanasubijweho na guverinoma y'u Rwanda, aho bagize byinshi batangaza ku binyoma bya Human Rights Watch. Aha rero tugiye kubagezaho ibijyanye n'uruhare bashinja ingabo z'u Rwanda. Bibutse ko iyi raporo yirengagije nkana ibyaha bikorwa na FARDC, ibyaha bikorwa na FDLR ndetse n'uruhare rwa FDLR, ahubwo yibanda ku gushinja u Rwanda, ku gushinja M23 ibyaha bikomeye nk'uko mugiye kubyumvira. Tugiye ugace rero kaho bavugaga ku Rwanda, ku byo bashinja u Rwanda, ni mu gihe bashinje byinshi M23, ariko ahangaha bibaye ngombwa ko tuzinga page, tukabara page zigera kuri 78 tuguhitamo igice kivuga ku Rwanda mu buryo burambuye kugira ngo wumve ese n'ibiki bashinje u Rwanda muri raporo. Reka noneho mbagezeho raporo mu buryo burambuye mu gace kavuga ku ngabo z'u Rwanda RDF. Nuko raporo ya Human Rights Watch ibivuga, turaza no garuka ku byatangajwe na leta y'u Rwanda ihakana ibi byatangajwe n'iyi raporo. Abayobozi ba M23 n'abasirikare b'u Rwanda ngo bari muri izi nkambi. Raporo ivuga ko abayobozi bakuru ba AFC M23 barimo Colonel Nanga Yobero, Sultan Makenga, Bertrand Bisimwa, Baudouin Ngaruye, Bertrand Byamungu, John Imani Nzenze, Uringoma, bose bavuzwe nk'abagaragaye muri Rumangabo na Canzu mu mwaka w'ibihumbi 2015. Human Rights Watch hamwe n'umuryango w'abibumbye bavuga ko Lewo Kanyamibwa wa M23, Berthe Masozira wa M23 aribo bayoboraga imyitozo ya gisirikare muri izi nkambi. Bafashwe n'abandi bayobozi ba M23 ndetse n'abatoza baturutse mu gisirikare cy'u Rwanda, ibirindiro by'ingabo z'u Rwanda hafi y'inkambi. Iyi raporo ya Human Rights Watch ivuga ko abahoze bafungiye muri Rumangabo na Canzu bavuga ko babonye ibirindiro byinshi by'ingabo z'u Rwanda bikikije izi nkambi. Akenshi ibyo birindiro byitwaga friends cyangwa inshuti, ijambo ngo ryakoreshwaga mu gusobanura ingabo zifatanya na M23. Hari n'abavuze ko babonye abasirikare bo mu mutwe udasanzwe w'ingabo z'u Rwanda Special Forces hafi y'inkambi, abatoza b'abanyarwanda muri Canzu. Human Rights Watch ikomeza ivuga ko abafunzwe muri Canzu bavuga ko imyitozo yabo yayoborwaga n'abatoza b'abanyarwanda. Bavugaga ko bambaraga imyenda ifite ibendera ry'u Rwanda cyangwa ibimenyetso bya RDF. Bavugaga ko u Rwanda ari iwabo. Bavugaga gusa Ikinyarwanda n'Icyongereza. Umwe mu bahoze muri Canzu yagize ati, ku nkweto zabo hari handitseho RDF. Baganiraga bavuga ko mu mpera z'icyumweru bataha Igisenyi cyangwa i Kigali. Abandi bagaragaje ku mafoto ya satellite inyubako zari zikikijwe n'uruzitiro mu burengerazuba bwa Canzu, bavuga ko arizo zabagamo abatoza b'abanyarwanda bitwaga Friends. Uko abo batoza bakoraga. Iyi raporo ya Human Rights Watch ikomeza igira iti, abatoza b'abanyarwanda bayoboraga amatsinda y'abatozwaga. Ikindi ngo babigishaga gukoresha intwaro, ngo babatozaga imyitozo ngororamubiri, ngo babigishaga inyigisho za politike na ideology, ngo bakoreshaga amagambo ya gisirikare akoreshwa mu Rwanda, ngo bigishaga mu Cyongereza kandi bakagenzura ubuzima bwa buri munsi bw'abafunzwe. Uwahoze ari umutoza wa M23 hamwe n'abandi bahoze muri Rumangabo na Canzu bavuze ko mu mezi yakurikiyeho ya 2025 igihe abatoza abanyarwanda bahageraga hari ibintu bimwe byatangiye kugenda neza kurusha mbere. Umwe yagize ati, abakuru bacu bari abanyarwanda twitaga abatoza Friends, bagezaho batangira kugabanya umubare w'abicwaga. Bavugaga gusa Icyongereza cyangwa Ikinyarwanda kandi batubwiraga ko baturutse mu Rwanda. Ariko undi wahoze muri Canzu yavuze ko abo bitwaga Friends nabo bagiraga uruhare mu ihohoterwa. Abo Friends nibo badutozaga
ubwo niko yavuze atabo friends nibo badutozaga, nibo badukubitaga kandi bakadukomeretsa, bakubitaga ikibuno cyacu kugeza amaraso asohotse, nanjye bankubise barangije imyitozo, n'ubu ndacyafite inkovu, ntacyo nari nakoze, byari uburyo bwabo bwo kudusezeraho. Uruhare rw'ingabo z'u Rwanda muri Rumangabo. Nk'uko raporo ya Human Rights Watch ikomeza ibivuga, abahoze muri Rumangabo bavuga ko ibirindiro by'ingabo z'u Rwanda byari bikikije inkambi kandi bifite uruhare mu kuyirinda. Umwe yagize ati ingabo zidasanzwe z'u Rwanda zari zikikije inkambi kandi zarasaga ku muntu wese wageragezaga gutoroka. Undi yavuze ati ingabo z'u Rwanda nizo zarindaga inkambi, ibirindiro byazo byari biyikikije, hari ibirindiro byari mu musozi inyuma y'igikoni, iyo umuntu yageragezaga gutoroka baramurasaga. Abafunzwe benshi bagaragaje umusozi uri mu majyaruguru ya Rumangabo, bavuga ko ariho hari ibirindiro by'ingabo z'u Rwanda. Ngaborozi b'Abanyarwanda bakoreshwaga mu myitozo. Akomeza cyangwa iyi raporo ikomeza igira iti abafunzwe bamwe bavuga ko hari n'aborozi baturutse mu Rwanda bazanwaga gufasha mu myitozo no mu bihano. Umwe yagize ati mu batoza harimo n'aborozi batwigishaga kugenda, gukora imyitozo no gukora amarushanwa ya gisirikare, batubwiraga bati nzakubita nk'uko nkubita inka zanjye. Iyi raporo ikomeza ivuga ko abo borozi nabo bagiraga uruhare mu gukubita no guhana abari mu myitozo. Iyi nyandiko ni raporo ndende ya Human Rights Watch ivuga ku byo dukomeje kugarukaho byabereye muri Rumangabo na Canzu hagati ya 2024 na 2026. Aha tugeze ni ku ruhare Human Rights Watch ishinja ingabo z'u Rwanda, ishinja igihugu cy'u Rwanda. Incamake z'ingenzi rero, ibyo raporo ishinja M23 n'u Rwanda. Raporo ivuga ko M23 yakoze ibikorwa byo gufata abantu ku ngufu, wazarendo, abasivili n'abana, ikabajyana mu bigo bya Rumangabo na Canzu. Ivuga ko hari abantu benshi bafashwe mu mujyi wa Goma, Bukavu, Sake no mu bindi bice bya Kivu. Ivuga ko bamwe bajyanwe ku ngufu mu myitozo ya gisirikare. Ibyaha bikomeye bivugwa, hari raporo ishinja bamwe mu barwanyi ba M23 n'abasirikare b'u Rwanda kwica abantu, gukubita no gukorera abantu iyicarubozo, gufungira abantu ahantu habi cyane, gukoresha abana mu gisirikare, guhatira abantu gukora imirimo ivunanye, kubuza abantu kunywa amazi ndetse n'ibiryo bihagije. Rumangabo na Canzu, ngo raporo ivuga ko Rumangabo yakoreshwaga cyane mu guhugura abasirikare n'abapolisi bafashwe. Canzu yakoreshwaga cyane mu guhugura abasivili, wazarendo n'abana. Hari abantu benshi bivugwa ko bapfiriye muri ayo makambi kubera inzara, inyota, indwara, gukubitwa cyangwa kuraswa. Umubare bijyanye n'uruhare rw'u Rwanda nk'uko twabivuzeho, raporo ivuga ko abatangabuhamya benshi bavuze ko babonye abasirikare b'u Rwanda RDF muri ayo makambi. Abatoza bamwe bavuga ko bavugaga Ikinyarwanda n'Icyongereza kandi ko bifashishaga amagambo akoreshwa mu gisirikare cy'u Rwanda. Human Rights Watch ivuga ko ibyo byerekana uruhare rukomeye rw'u Rwanda mu bikorwa bya M23. Ibyo raporo irasaba guverinoma y'u Rwanda guhagarika inkunga yose ihaye M23, ko hakorwa iperereza ryigenga kuri ibi birego, ko International Criminal Court ICC ikomeza gukora iperereza k'abana bose bakuye mu mitwe yitwaje intwaro basubira mu buzima busanzwe. Uburyo raporo yakozwe, Human Rights Watch ivuga ko yakoze ibiganiro n'abantu barenga 130, yakoresheje amashusho, amafoto, satelite, amafoto ya satelite n'ubundi buhamya. Ivuga ko yagerageje kuvugana na M23 ndetse n'abayobozi b'u Rwanda ariko ko itabonye ibisubizo. Ikitonderwa cy'ingenzi, iyi ni raporo y'umuryango Human Rights Watch igaragaza ibyo umuryango uvuga ko wabonye cyangwa wakusangije nk'ibimenyetso. Ntabwo bivuze ko ibirego byose byamaze kwemezwa n'urukiko mpuzamahanga. Bimwe muri byo biri mu iperereza cyangwa
cyangwa biracyateza impaka hagati ya leta y'u Rwanda, leta ya Congo, M23 n'imiryango mpuzamahanga. Ingingo z'ingenzi: umubare munini w'abarangije imyitozo. Raporo ivuga ko kuwa 14 Nzeri 2025 AFC M23 yatangaje ko abarwanyi bashya 7437 barangije imyitozo y'Irumangabo. Kuwa mbere Ukwakira 2025 abarenga 9000 barangije imyitozo y'Icanzu. Kwa 8 Gashyantare 2026 M23 yongeye gutangaza ko abandi 7532 barangije imyitozo y'Icanzu. Raporo ivuga ko aya marushanwa yo gusoza imyitozo yitabiriwe n'abayobozi bakuru ba AFC M23 cyangwa ibyo twakwita nka passing, barimo Colonel Nanga, Sultan Makenga na Bertrand Bisimwa. Ubutumwa bwatangiwe muri iyo passing mu gusoza imyitozo. Raporo ivuga ko Makenga yavuze ko abo basirikare batojwe kugira ngo babohore igihugu cyabo, mu gihe Nanga yavuze ko hashinzwe brigade cya z'abakomando, hari n'indi gahunda yo gutoza abarenga 12,000. Ikigo cya nyongera raporo ivuga ko benshi bavaga Rumangabo cyangwa Canzu babanzaga kunyuzwa muri nyongera, aho hakorerwaga andi mahugurwa, hakorerwaga gutoranya abazoherezwa ku rugamba, hakorerwaga abategura abo bise local defense. Abatangabuhamya bamwe bavuga ko no muri nyongera habayeho gukubitwa n'ihohoterwa. Ikindi ni ukoherezwa ku rugamba. Ababajijwe na Human Rights Watch bavuga ko abavuye Canzu akenshi bahabwaga intwaro, abavuye Rumangabo hari igihe boherezwaga imbere ku rugamba badafite intwaro. Bamwe bakoreshwaga mu gutwara amasasu, ibiryo cyangwa ibikoresho bya gisirikare. Raporo ivuga ko bamwe bumvaga boherezwa nk'umutaka wa mbere kugira ngo bakureho igitutu mbere y'uko abarwanyi nyamukuru ba M23 binjira. Abana bavuga ko boherejwe ku rugamba. Raporo itanga urugero rw'umuhungu w'imyaka 17 wavuze ko yatorejwe Icanzu, yahawe AK-47 yoherezwa mu bice bya Rubero, yakoze patrouille ndetse anarwana. Iyi ni imwe mu mpamvu Human Rights Watch ivuga ko habayeho gukoresha abana mu gisirikare. Impuguke za ONU. Raporo y'itsinda ry'impuguke za ONU kuri Congo, UN Group of Experts, ivugwa muri iyi nyandiko ivuga ko nubwo benshi bamaze amezi menshi batozwa, ubuyobozi bwa AFC M23 bagiriraga icyizere cyuzuye. Bamwe boherezwaga ku rugamba badafite intwaro zihagije, hari no boherezwaga ku gahato. Kurekurwa kwa bamwe. Raporo ivuga ko mu Gushyingo 2025 abantu bagera kuri 60 barekuwe Irumangabo. Bamwe barekuwe kubera uburwayi, abandi barekuwe nyuma yo gusanga batari abasirikare nk'uko bari babyigishijwe. Amasezerano ya Croix Rouge muri Mata 2026 M23 na leta ya Congo basinye amasezerano yo guhererekanya abafashwe cyangwa imfungwa ku mpande zombi. Ibikorwa bikagenzurwa na International Committee of Red Cross ariyo Croix Rouge. Umwanzuro wa raporo ya Human Rights Watch irangiza ivuga ko hari ibimenyetso byinshi byifatwa ku ngufu y'abaturage, hari ibirego byica rubozo, kwica, gukoresha abana mu gisirikare no gufungira abantu ahantu habi. Human Rights Watch isaba iperereza mpuzamahanga kugira ngo hamenyekane ukuri ku byabereye Irumangabo, Canzu na Nyongera ndetse n'uruhare rw'impande zitandukanye muri ayo makimbirane. Ingingo z'ingenzi. Intambara yo muri Congo ifatwa nk'intambara mpuzamahanga. Raporo ivuga ko kubera uruhare rw'igisirikare cy'u Rwanda mu mirwano yo muri Kivu, amakimbirane hagati ya leta ya Congo FARDC, u Rwanda RDF, M23, Wazalendo FDLR agengwa n'amategeko mpuzamahanga y'intambara, International Humanitarian Law, harimo Geneva Convention, International Committee of the Red Cross Guidelines n'andi mategeko y'intambara mpuzamahanga. Impamvu Human Rights Watch ivuga ko u Rwanda ari occupying power
iki nicyo gice gikomeye cyane muri raporo. Human Rights Watch ivuga ko RDF yinjije ibihumbi by'abasirikare muri Kivu. RDF yagize uruhare mu gufata Goma, Bukavu na Uvira. RDF ifite ububasha mu bikorwa bya M23. RDF ifite abatoza n'abayobozi mu bice bigenzurwa na M23. Kubera ibyo, raporo ivuga ko u Rwanda rushobora kuba rwujuje ibisabwa n'amategeko mpuzamahanga byitwa kwigarurira cyangwa kugenzura ubutaka bw'ikindi gihugu mu gihe cy'intambara. Ibi bishingira ku cyo amategeko yita effective control test, ni ukuvuga icya mbere ingabo z'amahanga zihari, icya kabiri zifite ububasha ku butaka, icya gatatu leta nyir'ubutaka itakigenzura ako gace. Raporo ivuga ko ibi bishobora kuba byuzuye muri Kivu. Ibyo Human Rights Watch ivuga ko bishobora kuba ibyaha by'intambara. Niba ibyo birego byemejwe n'inkiko cyangwa iperereza ryigenga, raporo ivuga ko bishobora gufatwa nka forced recruitment cyangwa guhatira abantu kujya mu gisirikare, harimo abaturage, abasirikare bafashwe, abana. Ibi raporo ivuga ko ari ibyaha by'intambara cyangwa war crime. Ibijyanye na torture cyangwa iyicarubozo harimo gukubitwa bikabije, gufungwa nabi, kubuzwa kubona amazi ngo n'ibiryo, gukorerwa ibikorwa bibabaza. Ibi nabyo amategeko mpuzamahanga abifata nk'ibyaha bikomeye. Ku kijyanye no kwica abantu nta rubanza, extrajudicial killings, raporo ivuga ko hari abavugwa ko barashwe, hari abavugwa ko bakubiswe kugeza bapfuye, hari abavugwa ko bishwe bagerageza gutoroka. Niba byemejwe ngo bishobora kuba ibyaha by'intambara cyangwa crimes against humanity, war crimes. Ibijyanye no gukoresha abana mu gisirikare, raporo ivuga ko hari abana bafite imyaka 12, 13, 14, 15, 16 na 17 bavugwa muri Canzu. Bamwe bahabwaga intwaro, bamwe bakoreshwaga nk'abarinzi. Amategeko mpuzamahanga abuza burundu gukoresha abana bari munsi y'imyaka 18 mu mitwe yitwaje intwaro. Uburenganzira bw'abafashwe, raporo isobanura ko abasirikare bafashwe bafite uburenganzira bwo gufatwa neza. Abasivili bafashwe bagomba kurindwa, bagomba kubona ibiryo, amazi, ubuvuzi, uburyo bwo kuvugana n'imiryango yabo. Raporo ivuga ko ibyo byose byaba byarirengagijwe muri Rumangabo na Canzu. Uruhare rwa ICC, raporo ivuga ko niba ibi birego byemejwe, International Criminal Court ishobora gukurikirana ababigizemo uruhare. Hashobora gukurikiranwa abayobozi ba M23, abayobozi ba RDF ndetse n'abatanze amabwiriza hakurikijwe ihame ryitwa command responsibility. Bisobanura ko umuyobozi ashobora kubazwa ibyakozwe n'abari munsi ye niba yarabizi cyangwa yaragombaga kubimenya ariko ntabihagarike. Umwanzuro, iki gice cya legal framework nicyo Human Rights Watch ikoresha kugira ngo yerekane ko ibyo yavuganye n'abatangabuhamya, amashusho, satellite n'ubundi buhamya bishobora kuba byararenze kuri Geneva Convention, Africa Charter on Human and People's Rights, Convention Against Torture ndetse na Rome Statute ya ICC. Ariko nanone nk'uko bisanzwe mu mategeko mpuzamahanga, ibi ni ibirego n'isesengura rya Human Rights Watch, ntabwo ari imyanzuro y'urukiko. Kugira ngo umuntu cyangwa igihugu bihanwe n'ibyaha mu buryo bwa nyuma, bisaba iperereza ryigenga n'icyemezo cy'urwego rubifitiye ububasha. Ku bijyanye no gushora abana mu gisirikare, guhatira cyangwa kwinjiza abana bari munsi y'imyaka 15 mu ngabo z'igihugu cyangwa mu mitwe yitwaje intwaro itari ya leta cyangwa kubakoresha mu bikorwa by'intambara ni ukurenga ku masezerano ya Geneve ndetse n'amategeko mpuzamahanga agenga intambara asanzwe yubahirizwa. Ibi kandi bifatwa nk'icyaha cy'intambara hakurikijwe sitati ya Roma y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC. Gukoresha abana b'abasirikare nabyo birabujijwe n'amasezerano menshi y'uburenganzira bwa muntu u Rwanda rwashyizeho umukono, harimo amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu
protokole y'inyongera kuri CRC yerekeye uruhare rw'abana mu ntambara n'amasezerano nyafurika yerekeye uburenganzira n'imibereho myiza y'umwana. Iyi raporo ikomeza igira iti hakurikijwe iyo protokole y'inyongera kuri CRC za leta zigomba kwemeza ko abana bari munsi y'imyaka 18 badashyirwa mu gisirikare ku gahato, kandi zigafata ingamba zose zishoboka kugira ngo abasirikare batagerageza ku myaka 18 kuba bakoreshwa mu mirwano mu buryo butaziguye. Imitwe yitwaje intwaro itari ya leta ntishobora mu buryo ubwo ari bwo bwose kwinjiza cyangwa gukoresha abantu bari munsi y'imyaka 18 mu bikorwa by'intambara. Iyo protokole kandi isaba za leta gufata ingamba zose zishoboka zo gukumira iryo shorwa ry'abana mu gisirikare no kubakoresha mu ntambara, harimo gushyiraho amategeko abibuza kandi agahana ababikora. Byongeye kandi ingabo zifite inshingano zo guha abana uburinzi bwihariye no kubitaho mu buryo bw'umwihariko. CRC nayo isaba za leta gufata ingamba zose zishoboka kugira ngo abana bahuye n'ingaruka z'intambara bahabwa uburinzi n'ubwitabire bukwiye, ukuvuga ngo babiteho mu buryo budasanzwe bwihariye. Amasezerano nyafurika yerekeye uburenganzira n'imibereho myiza y'umwana ashyiraho imyaka 18 nk'imyaka ntarengwa umuntu agomba kuba yujuje kugira ngo yinjizwe mu gisirikare cyangwa yitabire ibikorwa by'intambara. Ibyaha byibasiye inyokomuntu, crimes against humanity, ifungwa rusange ry'abantu benshi, ubwicanyi n'icarubozo byakozwe na M23 kuva mu mwaka wa 2025 kugeza ubu bikwiye gukorwaho iperereza kugira ngo harebwe niba bitagize ibyaha byibasiye inyokomuntu. Hakurikijwe stati ya Roma, ibyaha byibasiye inyokomuntu ni ibikorwa bikomeye cyane bikorwa ku bushake kandi biri mu gitero cyagutse cyangwa giteguwe neza kigabwa ku baturage b'abasivili. Ibyo byaha birimo ubwicanyi, gukoresha abantu nk'abacakara, gufunga abantu cyangwa kubambura ubwisanzure mu buryo bukomeye bunyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, iyicarubozo, kuburiza abantu nyine kuba abantu baburirwa irengero ku gahato, n'ibindi bikorwa by'ubunyamaswa bitera imibabaro ikomeye cyangwa bikangiza ubuzima bw'umubiri cyangwa bwo mu mutwe. Ijambo widespread cyangwa ikintu cyagutse risobanura ubunini bw'ibikorwa cyangwa umubare munini w'abahohotewe. Ijambo systematic naryo ni ijambo ryakoreshejwe cyane muri iyi raporo. Ni ikintu giteguye neza, risobanura ko hari gahunda, uburyo cyangwa umugambi usobanutse, bikorwa bifite uburyo bikurikiza amabwiriza runaka. Ibyaha byibasiye inyokomuntu bishobora gukorwa haba mu gihe cy'amahoro cyangwa mu gihe cy'intambara, igihe cyose byibasiye abaturage b'abasivile. Stati ya Roma isobanura igitero kigabwe ku baturage b'abasivile nk'uruhererekane rw'ibikorwa birimo gukora inshuro nyinshi ibyaha byibasiye inyokomuntu ku baturage b'abasivile bikorwa hashingiwe ku murongo ngenderwaho cyangwa politiki ya leta cyangwa umuryango runaka ugamije kugaba icyo gitero. Ibyo bikorwa ntibisaba byanze bikunze kuba ari igitero cya gisirikare. Ikigamijwe muri iyo politike ni uko leta cyangwa umuryango runaka ushyigikira cyangwa ushishikariza mu buryo bufatika igitero kigabwa ku baturage b'abasivile cyangwa mu bihe bimwe na bimwe ukirengagiza nkana kugira ngo gikomeze. Mu kugena niba ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byakozwe nk'igice cy'icyo gitero cyagabwe ku baturage b'abasivile, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rwerekanye ko hagomba kwitabwaho ibintu nk'ibi: imiterere y'ibikorwa, intego zabyo, kamere yabyo, ingaruka zabyo, naho n'igihe byabereye. Ibikorwa byabaye ukwabyo cyangwa bitari mu mugambi mugari ntibishobora gufatwa nk'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Guteranyiriza hamwe abaturage b'abasivile, abagabo, abagore n'abahungu no kubafunga hagamijwe kubinjiza mu gisirikare, ibintu
byarushijeho gukorwa mu buryo bwateguwe neza mu mwaka wa 2025 mu duce twa Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo twagenzurwaga na M23 bishaka gufatwa nk'igitero cyagabwe ku baturage b'abasivile. ICC yavuze mu manza zayo ko kuba mu baturage harimo abasirikare cyangwa abarwanyi bidakuraho imiterere y'uko abo baturage ari abasivili. Igitero gishobora gufatwa nk'icyagabwe ku baturage b'abasivile niyo hari abasirikare cyangwa abarwanyi bamwe mu bahohotewe, igihe cyose abasivile ari bo ntego nyamukuru y'igitero aho kuba abo gihitana ku mpanuka gusa. Umubare munini cyane w'abasivili bafashwe cyangwa bagizwe intego yo kwinjizwa mu gisirikare. Human Rights Watch na Loni bakaba bavuga ko bagiraga mu bihumbi, werekana ko ibikorwa byakorewe mu bice byagenzurwaga na M23 byari bifite ubunini bukomeye. Uburyo bwamaze kumenyekana bwo gufata abantu, kubimurira ahandi no kubafunga hamwe n'ubuhamya bwerekana ko abayobozi bakuru ba M23 n'abasirikari b'u Rwanda bari muri izo nkambi z'amahugurwa nk'uko byanditswe muri iyi raporo, bishobora kwerekana ko hari politike yemewe na M23 kandi igashyirwamo n'ingabo z'u Rwanda. Ihohoterwa rikomeye ryakorewe abantu bafashwe hanyuma bagafungwa rishobora kuba rigize ibyaha byibasiye inyokomuntu nk'uko bisobanurwa muri stati ya Roma. Uburyozwe bwite ku byaha, ibyo bita individual criminal responsibility. Uburyozwe bw'inshinjabyaha bushobora kugwa ku bantu bose bagize uruhare mu byaha by'intambara cyangwa ibyaha byibasiye inyokomuntu, harimo ababiteguye, ababitegetse, ababishishikarije cyangwa ababifashijemo. Byongeye kandi abayobozi b'ingabo n'abayobozi b'abasivile bashobora gukurikiranwa ku byaha by'intambara cyangwa ibyaha byibasiye inyokomuntu hashingiwe ku ihame ry'uburyozwe bw'umuyobozi igihe bari bazi cyangwa bagombaga kuba bazi ko abantu bari munsi y'ubuyobozi bwabo bakoze ibyo byaha ariko ntibafate ingamba zihagije zo kubikumira cyangwa guhana ababigizemo uruhare. Imitwe yitwaje intwaro itari iya leta nayo ifite inshingano zemewe n'amategeko zo kubahiriza amategeko agenga intambara, kandi abayobozi bayo bafite inshingano zo kwemeza ko abakomanda n'abarwanyi babo bayubahiriza. Leta zose zifite inshingano zo gukora iperereza ku byaha bikomeye mpuzamahanga bivuga ko byakozwe n'abaturage bazo, harimo n'abagize ingabo zazo cyangwa ibyakorewe ku butaka bwazo, kandi zigakurikirana mu buryo buboneye ababigizemo uruhare. Icyo twasoza tuvuga ni acknowledgement. Iyi raporo yakozwe ubushakashatsi kandi yandikwa na Clementina de Montjoy, umushakashatsi mukuru mu ishami rya Afurika, hashingiwe ku biganiro byakozwe hagati ya Gicurasi 2025 na Gashyantare 2026. Umufasha mukuru mu bushakashatsi wo mu ishami rya Afurika hamwe n'abashakashatsi bo mu ishami rishinzwe ibibazo by'amage, amakimbirane n'intwaro, crisis, conflict and armed division, batanze ubufasha mu bushakashatsi. Leo Martine, impuguke nkuru mu isesengura ry'amakuru y'ahantu Geospatial Analysis muri Digital Investigation Lab yo mu ishami ry'ikoranabuhanga, uburenganzira n'iperereza, yakoze ubushakashatsi n'isesengura rishingiye ku mashusho ya satelite, ubushakashatsi bushingiye ku masoko afunguye open source research, ndetse anashushanya amakarita y'izo kambi z'amahugurwa ashingiye ku buhamya bw'abatangabuhamya. Martina Marciniak wari umujyanama wa Human Rights Watch yakoze isesengura ry'ahantu ndetse no kubaka amashusho ya 3D y'izo kambi. Iyi raporo rero ikaba
yarasuzumwe na Lewis Mudge, umuyobozi wa Afurika yo hagati, James Ross, umuyobozi ushinzwe amategeko na politike, Sam Dabari, umuyobozi w'ishami ry'ikoranabuhanga, uburenganzira n'iperereza, Sarah Jackson, umuyobozi wungirije wa gahunda. Isuzuma ryihariye ryakozwe kandi na Alan Ngari, umuyobozi ushinzwe ubuvugizi muri Afurika, Nicole Widisham, umuyobozi wungirije w'ibiro bya Washington, Philippe Damu, umuyobozi ushinzwe umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Ida Sawya, umuyobozi w'ishami ry'amakimbirane, intwaro n'ibibazo by'amage, Maria Elena Vignori, umujyanama mukuru mu ishami ry'ubutabera mpuzamahanga, Joe Becker, umuyobozi ushinzwe ubuvugizi mu ishami ry'uburenganzira bw'abana, Julia Blekna, umushakashatsi mukuru muri gahunda y'ubuzima ku rwego mpuzamahanga. Ubufasha mu gutegura no guhindura raporo bwatanzwe na Anna Blukna, umuhuzabikorwa mukuru mu ishami rya Afurika, Amo Munisi, umuhuzabikorwa mu ishami rya Afurika, Travis Kari, ushinzwe gutegura inyandiko zisohoka, niwe wateguye iyi raporo kugira ngo ishyirwe ahagaragara. Sarah Leblois yahinduye iyi raporo mu rurimi rw'igifaransa, twe twayisomye iri mu rurimi rw'icyongereza. Anna Blakna na Peter Voss, umwanditsi ushinzwe urubuga rw'igifaransa, basuzumye kandi bemeza ko ubuhinduzi bw'igifaransa bwakozwe neza, cyangwa translation, kuko iyi raporo yakozwe mu rurimi rw'icyongereza. Human Rights Watch irashimira byimazeyo abantu bose bemeye gusangiza ubuhamya bwabo n'ibyo banyuzemo, rimwe na rimwe bikaba byarabashyize mu kaga gakomeye ku giti cyabo.